and welcome. You're watching dbmnTv. This is Monalisa Rumbai, bringing you the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. VPP experts' influence on the people, leaders and organizations in Shillong. KHADC on the move to control violence prevailing in Shillong. Kodong Hulu reaches out to MEPDCL addressing month-long power outage. And KVK provides assistance to farmers, more improvement needed. Another news in detail. 3 days gone by since VPP started the hunger strike, yet no effective results could be extracted from the cause despite the continued pressure on the government. Not willing to back down, President of VPP, Adan M. Basayomot, informed the people that he and his team will not back down and continue to strive for the fulfillment of their demands. Interestingly, on the 25th of May, the Voice of the People's Party could exert influence on the common people, leaders and also a number of associations of Shillong. Some of the supporters includes the Nyotrap Integrated Territorial Organization, the United Nyotrap Movement and others. Supporting and motivating the party concerned, the Driver Taxi Union visited Adan Basayomot and the participating members, and speaking to the media persons, the leader of the union, Pinsuk Yuroy, exclaimed the MLAs should address the issue and not remain silent, since it is a matter of the prosperity of the entire Khasian Jantia. Similarly, Jemino Mautho, UDP leader, arrived at the scene and lent his support to VPP, assuring UDP support on the cause. He added that UDP will meet with the Chief Minister and convince the government to bring necessary changes to the reservation policy. Kumbaga kan teng bet kumbaga ila depan keren ba ila shiming ni ka sinjam ban pulong ni ka jing shat khan mo sha jingit ka ba plembu por tat haru ba sarkar kan da rai ban tunbek ya ka reservation policy tiga jaka tat haru ba sarkar kan da tunbek ya reservation policy ada day trip komun itu kilai puwai mo jongi itu ro ya happen day trip lah kata pada kejing maham kepada bat nangnis mat ka hito kat kum ka core committee ko la de prime ne mila sim de sinjam ke bangin lek herau yaki yeng ki amale de ka bopen bor yaki bade ban train no ban kren no halor kane kamat ke bahak tong kam sinjam ke bade ban pumbet ke balong kat kum ke lenti jong ka ai umdei bangin lek bangi pressure bangin ha yaki ban lek ban bor henrei ni kren bet kat kum ke polisi ke bala dan untuk melihat nice pak UPR kabla keren saya ba job reservation policy di kadai kat kum ke jingbuat pai ndai bengi yashon ni ya kita di para garo ki bakin dan stay kiru ki dan nak nongrem bakin yaki kiru ni dan nak nongrem ki baiki ndai ke ka bangile kadai kat kum riti sinsar jong dari India ndai kata ka balong unconstitutional ki bala kan thok ki kat tongut kita ki reustar ain ki reustar ain ki ong ba ladangi dawa kalok unconstitutional dangi kwa ban ai ke jingkli yaki ke ba hato ladabi ong ba kalong unconstitutional kani ko OM kamut kani kalawan durma hadu mentangi tip ba ka reservation policy ha jela jungi kadai tang office memorandum kabadon kam hiru ban review ban dam no margar lum kumta kampoi ru tengah kwaru ban juba kamtam yo semput menteri ba stonten sok ong ba iba arden keren ya kata ka indon jingwet pen ya keren ya star system hang tu ngi pau syai bu semput menteri lek TBA ke polisi ke keren klaim dala ban pembek ya reservation polisi bimut lamu ban pembek ya kata star kalong hang tam singi kon samla it sound very funny ba kitu ki keren da kato ka lenti but menakane kalami ru jing kanto no MP di Dr. Amrin iba ki ong ba kani kadai tangga buat politik ban job MDC ke VPP oh kala bandai kumtar melak bandai henrei ke NPP kadu kaju higa agenda kajing bakam tre ban tre kam yo makaru daga kasngo desisya ba ke sisa kari ba kajit bendrio balai kam pembek ni kadu konsel balai bakam ha amen no yigi kendon an ki bafer daga kismo hopta badi kong Amrin ni ka belong ka basuk haban kontar ini imat ladu ba irong si NPP la kalet biet idei ma i bawan ra
ya kamat reservation ha kabaya dai baka bahak pule kabalong illegal ha pok gejela go jongi ndai banga keren banga ngaspa abno iki kong amperin ri dekan mau puli biang jaga tukam minutes hak arah jar khatra ka ai ka bak pikiran ha pok assembly ndai mo ki papan no bong yo konrat sama ba ai kata asuran hadian juba abu pi ban siban bong em ingin ang pa ka clear cut bansai ban nadu menolak menteri bat hakan no berkom la menteri kap hendrei ba inong pat babita insulong nyang kongo yang awan ni nampak kesan di badan ni isu submission ni lagi begini step nama mereka kami kami juga cemere ini tam kyun samla ni si kedua kamu kerja de kini kesan badan kalong jimin awan ni rupan kesani dekat musim bagi bahkan di crisis benar apalagi di sama juni kami jam pada jual kesan dengan kalong kesan jom badan kalong PPP ke parti kalong juni malah boleh ke 40% nasyati saya karu pada 40% ni kalong kami half show ya kalau show jimin mission dekat jadi pun pak malah syati saya karu kira tentang population kenai lah sini dekat samla the sun totally is time Meghalaya iba kami half show hey ada even review yang ini kira submission the itai bangawan ban kesan ini ka stand juga PPP ban kampam badan lah simi dengan step pun sha ban angka straight ini ka jimun ya iba ada pati baru kini kia beli sebenarnya iwan ban simi ini ka isu apa tai ka beli ban kesan kaya ke Islam sekarang ni like sini lah ya bentar dulu kita kaya ke jing ibu tapi dia mat ke gaman bat ngamtip kini gi parti mo kamtam gi parti saya juga saya ada minsim minister begini nomor bagi kali kini ke respons apa juga kali minsim kaya kini ke nomor kini di kami juga future jangan menuju kamtam bukan sama nomor kini di ngija perkara kali yang kalau totally illegal nomor apa kini kita office of member nam kami ada kanu no kata reservation nam ta official reservation boleh no masan governor kata kali gue tinggi dah kan review ini reservation tinggi mana review kalau Shillong kalau pasien lah Shillong mau domong muda 40% juga orang 40% ni kami half show gitu sih dia kalau masih tinggi population kendai lah kat sawah kata gue itu kan review no maringin Shillong warit yo lang kaju ka paha de mat ka behe pa ni kam nya tarik men UHM namar ba kadon ka sikit ka bakyan taka ri ba ka jan ri khatam ikun samla ki jumi banang hapan ni prang lenti man prang ti hakika haga lag yo kam yo jam nila jutran ya kanina ka support ri ba kanina sarkar kuman makamangla kam don khamat sila ni kam don sintur bakan kran na ne bakon le de ngisko ni pada kum kita ki youth no kum kita ki seng balang berikong ngisko yo mensim iwan na kalian kunun kasinjuk pinungnya taksi sarwa kausar iwan na kalian kuat ban kersan dia kan isu we badan yang ban review ya reservation policy di iwan ni nomor ba idan ka jigat le nomor ni so makani ketika tahu ba kita kalawai ke ban rio nam ta kalawai ju kun ti ju driver jongi taxi driver jongi wat kadi katawa jaka pateng panwan ba sarkar kadi ban simut usin jam ban le ni banta mereka jadi beri kasih jongi sekolah momen sah Kiga ba
As violence prevails in the capital Shillong, various government authorities and concerned publics have sorted out ways and means to control the violence taking place on a regular basis. One of the initiatives taken by the Khasi Hills Autonomous District Council showed the intensity of the situation in the society. On the 25th of May, the KHADC authorities conducted a thorough check on the trading and labour license from outside state taxi drivers in Shillong. This checking was done perhaps due to the incident which led to a brawl between two parties when two local taxi drivers were brutally beaten in Police Bazaar, Shillong. On the same day, the KHADC summoned locality headman of Shillong to discuss on the solution to control the infiltration of migrants. Speaking to the media persons, the CEM of KHADC, Titos Khan, informed that the meeting was a successful one, where various issues concerning the society were discussed in a professional manner. Nagaliang jong rang ba snong jong ka madan riting la pansay ni ba kajingwan jong kita gibreo hangte hapo madan riting kadai klam kajing tip jong ka ba snong balawan nagba ka we ka kanhun niam ka bala ai chakai ki ban sa ban chong ha to ka bala de nagaliang ka snong kila simkhia bat adu menta kile thu ingi ba don stang life fu ar family life fu ar ngun ki ba shong ba sa menta badang don ha to ka relief camp but ke pat ikiwe pat mla ban yo tip ni menta ka ba ma kata ke menta pat kitu de ki spangut pat ki ba mi nang tu menta pese ke bomut kala pen isai ba kila pese kiwe pat ki da basnong ngata ka daw nga sakhat ki jalang bangin long alat lut baro ki da basnong bagi de ban pikir bahai ni ke jingwan jong ki priu ki ba na ba pat akbede pat ka relief camp kala don ke jing ai jingmut na kaliang ki rang basnong kani kalong bangi de ban kentu be ya ka sarkar balada ka kwa ban ai jingarap ya kini tribal ki bawan na po Manipur kamut kadi bandon ka relief ka lani ka jaka ka bakit pensa da ka sarkar ka ban kit clear da ka sarkar tangba de ban ensure ba andalas don dawan biang ka songsuk ka songsain ha ka tu ka jala kamut kidi ban lipai biang ku sepo ka jala de It has been almost a month since the people in Kudong Hulu lived in complete darkness with no power supply in the area. Residents of Kudong Hulu, under the leadership of Yasha Rambai on the 25th of May, arrived at the MEPDCL office, Umyam, to meet with the officer in charge and inquire on the month-long power outage in the area, which took place suddenly without notice. Speaking to the media persons, Yasha Rambai informed that the power supply was out for almost a month and this had adversely affected the occupation of the people, especially school-goers who are in their early stage of learning. She added that the superintendent engineer informed that the reason for the month-long power outage was due to the damage of the transformer and it will take 10 days' time to replace the damaged transformer with a new one. kong kelak memetai ngi kini belak penlong ngi piran ka begini nong song bakiron don mi saya dengan office jongka badai baik ya boarding elektrik. Hoi hakani kesingi ngiwan kum ki nong song jong ka sinong Kudong Hulu ngiwan ya keban ya kendu ya ki officer ki badai pet ya kani ka boarding hapo sinong jong ngimo namar ba naduk lai tarik kamiat lai tarik ngi ladu ya kalan tementala jandap si banai kampat wan ka kimpat
don ka jing le ai mo ya ka ban wan snai ka light tingi wan ya ka ban kli jing mut na ki kan ka ka daw te menta ha ka jing ya kren bat i we na i ya i madam majau se i bedai pet ya kan ka boarding tingi la yo si ya ka jing mut na i ba ka don ka jing du jong new transformer te bat kadaw ka jing du jong uru kalong ka baka ula overload mo kala bon ka jing thang ya ka boarding te ka jing tulot bor jong u ti kila kwa ban upgrade no i u sha ba kham he te kata ka de ka daw jong ka jing penslim jong ki ya ka ban wan snai kan ka lan te ha ka jing ya kren bat i ila kular ba hapo jong si posngi kinsa persang yak ban wan snano yak ban wan bu no ya transformer thamai bat sakawai ru kajing wan jongi hang ni ngila yo ya kaban ya kren ban ya tai bat imo ila ai jing mut yangi si ka ha kabaya dei bat kanika sibun ki jing pendon kam ya kanika lan kumno ba ha ki sinong jongi ngi pendon kam sibun kalat nre ha ka jing ai jing tho ka jing clearance ka bangi ai sapo ka di clearance ka di ngila declare pat sapo office ba ngi pendon kam tang khandiat ki babon ki daw ki ba penlong ya kalat bakan du si kan du hapo kisnong ki taw ki jongi te ngilayo iru ba ya kaban ya kren bat i ba kumno na kaliang jong ka office ru ki hap ya kaban wan pensai sapo kisnong ki taw jongi bat ringkat bat gajing ya trailang hapo kisnong ki taw ngin yo ya ka khanang bakan ni ka lat bandu mo kha khanang bangi la ya kaban pendon kam tam akipor ki ba menta baro ki kam jongi ngisani abet ha kalat te katahi ka wei Te nadu mo no kila kala kulay. nadu kamiet jong kalai tarik niu benai me te hadu menta kala jandap si benai kan Kini gizi ya kita pi kendu ha kini gisit mai. ha kini si benai tepi menta hi ban ong ban syong ha ka jing dum klem la te nadong sadong hi kan ki jing nadu ka ha kham tam kawat kaset ka tiu laya ap dakala baro hi ki kam nang su hi banjer mo baro ki kam gide ki bangi la ap dakala Nadu te gesni batu kalai ka perkit ka di parma. hon ha ka lai tarik ka du te ka sau tarik hi kilawan pej Krishi Vigyan Kendra Nong Shillong is one of the training centers for farmers of the state using scientific approach to farming in order to develop and upgrade the skills of farmers in both agriculture and animal breeding. The office of KVK is located in Nong Shillong, Eastern West Khasi Hills district and is also in charge of supervising Southwest and also West Khasi Hills district. The officer in charge informed that the training center still lacks in various ways and it cannot provide all the essential facilities for the farmers, including the space where they would train and the quarters for both the farmers and the office staffs. The office had already informed the high authority in charge of the department to look into the matter and assist in improving the training center with hopes that they will receive a better infrastructure and will enhance the skills of the trainees. Kawai kami tagan day bi kacing hikai nang imo kacing hikai ni la ban ai nang tang ni la ban kat ka ba kanu ki flagship program la ni kanu ka funding ka bangi ya persang ban yo na ba namar bagi institute chaba ki bun ha ki badan ya ka NEH component te ki bun ki sai contact te ni sai yele ban contact ki namar la dangi yo funding na ki ni la ban ai input si ki namar dala di te ni mla ni yo bet ni dan bitang ki mandated activities ni la ban pendap bitang gitu te ladai yo funding na ba nirang persang ya kata ban ladang la ban yo funding naway like na ka ICR ka ba ailot himo man ong kata ladang yo na kiwi ki sources te galong very helpful namar ngila man ai ka jingerap shi nong rap khambun te nangta ha farm ru ni kwa bangin no penlong model le ni ka farm actually kan ni jinjar ha manta namar ba pi ka kum long ka terrain hani ka long lom ka long mau ka long ni dan kam shibun ka pisa ban develop ya ni take away bangi kwa banlong penlong model bagi nong rap nani ki ba trikam bagi nong rap kila ban wan pet hani ada nyadang ila ban trikam ki teknologi jung yang ni kila ban wan pet tak kemut kan long mai kum ka model ngat long makin wan pet kin salik persang padi ladi nama baga jaka sini kalong kum ni ladangi hang ni ila ban apply teknologi ki bak kham kentiu ya kayo kot kemut kan long ka ba ai men sim shibun ni nong rap bro bakin la ban persang ni kita ki teknologi kan ya ka mentang im pada buntan la tambah ngile mushroom cultivation tengi dang thung yung ni buckwheat ru mentang ila dang thung tengi le ai kini kedan ka poly house vermicompost ru ngile ka vermicompost ru penmi te nang ta ngi dan kini ki kadan ka we ka VL portable poly house
kata ka biel portable polyhouse ni yon almora te gidi balong ban ra jing syak bahe maka long ban ra ban kenria ka te gidon segi tunnel ski low tunnel kita gilong di tunnel di barit batap plastik bet tamangila ban sara chur sara nang tu sathung pacha bentor te gidon ki water storage structure idan ki kajal pun nang ta pada kadang ke AWS ka kadai ka automatic weather station ru ka nilai la ban record ya ka weather hang ni hakani ka jaka ka let bet pada shati shapo RC shapo operational research center operational kata ka we dan mentah ni kadai ka automatic weather station nang ta ngidan ka tukat ni ki implement ru ki bangila ban display ki tractor ki power tiller tingi ai custom hiring ru ni ai te nang ta pada bun than ki senyang ngidang persangri su shna tang iwe semberit hani ka funding kata baong bangi long very limited fund ki te ngidang persang hi sagawe hang ni ka fencing ru ngin patla ban fence lut ro khoi te long ban le than ru tang hang ni ngidang nut ban spread chete na mating teng ni ga ki than klau ki e long ngidang salya ni idan khndiat long tang bangin pat dale than hadu kata namar kajaka kamsha ni long ban snapung kan idan ki water storage bat kadang ka jalgun hang tu ngiri khndiat gidok ha tamalong pat day halat skill mo actually mentai ya ka mentai tip ni dia nang ta pada ya ni vermicompost ni dia tegi ni kitenrai jhur kitenrai ru kat pengila ngidang long very limited namangin pat dadan than tidak ni la man di persang kata ka di gawe ka kam ga mangi kwa ban le ru ban la man pemi kitenrai jhur kitenrai so entah mo kat bangila ya ga pementai kata kadang di tang jing Khasinews ni parla le te basically ga KBK ka de ga knowledge center mo ka de agricultural knowledge center te ga ni ka kerteng ku makalong hi ka de krishi vigyan kendra kamut ka de ka agriculture science center commence mo te ni hang ni basically ni ai ka training ka research ni ngile ya research kamut kini ki SMS kita ki badan hagani ki di subject matter specialist ki don lang jong ki discipline ki dan ki agronomy ki crop protection ki extension animal science fisheries horticulture kita ki subject matter specialist pengidan hangni te gitu ha ki line la jong ki shem ni ki technology ki ba la mi de ki school ba agriculture shabar ne hangni hanot isu kamut ki shem ki wanra ki persang ha ki per la dia ki lengkha jong ki nongra te ki persang ki pet ba tu technology sani kalong ne telada ki shem ba kalong kadon kaman pun kelak net nsat te kamut ki le refinement da kamut ki hable kata for 3 years license ki hable kata telada ki lap ba hapo license kala ka trikam ha ketu ke teknologi la ban apply sini te kamut ki la le FLD no kamut la demonstration no ketu teknologi ba ban spread kai na ai jin hikai no ban spread ni ketu ka teknologi for 3 years lada kanu teknologi bikishem ki le bi shatang ba tu wai no rapsha ki study na dong shedong ba ka jin mi kalong kumlo ka jing lut ban punya je ketu kalong kumlo ki study lut ba ro khai nano benefit cost ratio everything te hari nang tu daga long ko bachap ki le FLD no te FLD pede ki ajin hikai te dep nang ta pri ki technology ki bala dep OFD la dep FLD kamut like ka bangashan last year mo ni ki na state pede ki sapang ke technology ba fila dep le bala la philap ba kala biang kala long bin ajin hikai she ki nong rap kamut ni submit na asha ka directorate namangi hangi bingim dan field staff basically ni ai tangki training ki dan tangki SMS berkat tukat ni ki assistant te ki sa Aisha ke department pada lengba ki field functionaries jongka lengba ki atma ki sa hikai pada kan ni kita di technologies te ni le ki training kumbanga ong mane ki discipline ba pher ni ai ki training ni ki nong rap ya ki samla ani ki school dropouts what ki extension personnel rungi ai training extension personnel ki long ki ki NGO ki batrai bet ki nong rap kum ki NRLM ki don ki kum hang ni ki don ka don te ye ki tu ki batrai hang turu ni ai training ki pede ki la hakikam jong ki la ban apply pede kan namar ba ki kendu nong rap man ka por te ki la ban apply tengi teng ni ladang ila apor bangi ai training lada kadon ka fan khendiat ru te kamut ni rap hi de ki inputs tama mar khendiat namar ba ha office jungi ngim dan scheme
Ngim dan subsidi kum kata kum belong ki line department tingim la ban yarap da kapisa ni da ki input ngim la ki nograp ka ba khandet inside ka bangila ban ai ni persang ban ai tai kitu ki bale OFD FLD ha kitu ki nograp ki bade beneficiary tang ki tu te ban apply ke technology te tang han tu tingila ban de tamba kalong very limited mo kalong kamu chain daw dang imut ban hikai kum ban risniang tingi la ban ai siang taw nograp te kum ban snai ka sem tamba utre lang nograp kamut kam dei ba ai bitang mangi mo uru ai lang mangi ngele lang lai nang ta pada ban ong ban ai pat ba te ngim la ke monetary help ngim la ban ai tamba hang ni so far nga iki belong ki nograp ki ba badan interest hi tam ki youths menta kani chin kam ki buon ba ki ba wan apply kan ba wan apply ba ki ko training ya risk yar ne risk nyang ne iki so iki entai ki so ki strawberry ki kiwi ki buon ki ba kwa ban wan apply ban yo training kun ban kle iki so kini ki SMS jungi ru ki long mentor ru yegi kena samla ki bala dep training na try sefa katana mamiti stage apushla kidan giba BATC ki bala dep training jong try sefa nang te ki contact ini la dan ki kena ki ban de national district te kamut ki pan mentor nang ya ka mentai dan iwe ba mentor fisheries uta umur ban le ka ba dei bat kido kha te idang mentor ini kumno ban le kumno ban ken ban dia dong sidong kumno ban penlut kumno ban pemi idang yarap SMS fisheries kamut gile mentoring ini te apart from that ni yarap ha district la dan kami la dan kam la dang yo direction ban trailang kamut ni trailang ka district te office joni 100% funded na ICR tama kahap de hapo jingpe jong ka Department of Agriculture ni de ki biki West Khas Hills ma te menshwa te kamut par ko West Khas Hills te ka mentang la ha no ha Eastern West Khas Hills tang ban namar pat dan ki biki shki district ni dang pet la West ni dang le tang ba yong sha South West ni la kham jinjar ban le ikini ki trials ki pang yong OFTFLD te nimla tama da dan kam resource person da dan program dan meeting kamut ni dang be sebab like the district ni aga bangi sham nang kong sha ka long ba ni hang ni ga training center ni nim don jakasa ki nong rap kan te teng dangi ai training la da ni amu kwa ban ai ba license ni sau ni ba kham ki jinja ki nong rap ban wan te kata ko wi ji ban infrastructure ni duna ni mentalo ka surok lu fi kam da biang ni la ipin snow ni bro khat chai ki he juni long ni la pha ki jin don kam ki juni tamba kumbang yo ay kani building ru suki ni yo ay tingi kelmen ba suki kin sayo snow ni try kin sayo So viewers, that's all we have for today. Until we meet again, thank you for watching.